Sila yung mga mga winners, mga 5 winners. Bulawan. Ayan ang mga nagagandaan sa Bulawan, Bulaon, Pangasinan. Sila yung mga winners. Ayan. So, kailangan natin mga My name is Aliana Joy Guzman, 14 years old, representing Bukig. wow naman. At ka naman My name is Christine Jody Guzman, and 16, representing Bukig. wow naman. I'm Bianca Isabel Clave Gondok, representing Centro. Mona Ramos Pagarigan, representing Sagon. Vidalin Concepcion Salagsakan, representing Sagon. Okay, thank you very much mga girls, mga nagagandahang prettiest ng